Woni wu adwuma bedu. Woni ani wo. So be bia wano kase droma kase. Ya ka broka sa o honto mo ya bonfo. Woni ani wu ana. Fadi ani mu. Droma kase. Droma kase. Tase ya ka bono ho. Na sabi. Fadi ani mu ana. Eya kanfo. Mesa musa no nyinala. So, eti Mali Empire akanfo ya ne eti Mali Empire. Ana Arabs for isa invade ye ene ebinum ye skata ye mamom. Esa Arabs invasion no, wo be de wo babom, woni amakura beja ho, woja pade obeja ho. Eye impulsive of obi ejidie no obi som. Tinana no fa ha, na bia fa ha, na bia hura fa ha, na bia fa ha. So, ana ye ne abi ayi ene Ghana Empire onum boni din. Aya kanfo na ebi Ghana Empire. Ghana Empire kwa language na ebi ye. And also Arabs if we be invade ye and ye de bo amani mu. Eti kwakosho se ye mo bi hwete. Ebi fa your friend say South North. And ebi fa your friend say Central South. The middle best South. Ebi fa ho TC baby apra no ho na ehwehwisi mu e koye. Baby ka Ivory Coast. Ebi ka Burkina. It's one of two that. Sakwafo no moto wono ye nyia no wo mo ba mo ka ho aberense so ne ba. It's right mabedu. Ekwa beso. Ana wutimi babon tene. Ebe ka kire yese. Sa babia ene efe no Eastern region no. Akadi bill ni ho afane tete no. Kane na na kadi bi to anye no kure. Ne mom ye fa middle southern belt no. Adanse etwa pra no ho ne ye besete wo ye. Edi ati na mo si ye nyina ye fidibo no enamu kremu ownership mo nkere kurokuro aye na nan be kyekere obono ho mo nkere akwana fo kyekere kuro de waye no mo kyekere obono aburo manso mpatonya bro region aburo manso ho no nananam akwana fo kuro waye nanam ayekofo kuro waye nanam asenia fo mu kuro waye omo nananam abusua waye nanam abretu fo de waye nanam asakiri fo he atosam ne nkontompo sam betendo kwa dansia sase ne efo bona bon onu nie asechira ka echirefo akrokare omudie nie wojuru na aso a se akrofo omudie nie woju na amakusi ahensa omudie nie woju na afere se agoa wonom so ne na atwedan wonom so die nie wa ahensa ho ebi ayabretufo na nkuru se ne die nie e wo fomena wojuru ha akọ ayokofo a unu so onum so onum ede ene bedwam ebi no mutu betena asantema so eti mu amu kremu se ye bia ye woy no kura ye mfa hinta na me pese mbusa wo se wo se wo konkranza enipe o nyina aka bono eti wo mo ye bonofo ai woni abre wo ho wo hu se nkranza hene no you know very well say we below the standard. Sankranza hine be fa mamre ni amane kwa so adima bedu enye wo pen no class no. This is your fears. What we say baby and nene papa edi rewura no. Emma na ni eba nhumre so no. Wo ye small boy. Ya wo de wo boss amra ne ya nso de o ya kase ene woni abro ho. Na ni okọ Germany a. Ye wo do ma fo ma won mo Germany won mo ka jama kasa se bibia. Omo ye jama afo. Nana ajima bedu. Oma mebu ofu panne, omu ye jamafo. Wa ma mere nso aho. Se panyini pa wa tese. Aba santime jam. Nana ose bonsu. Na kama ye no kuro ntwam. Nana ajima bedu. Ukọ enne Spain. Wa nkrofo fa desert su idom afoma. Ukọ asebi Spain kase. Womo ka Spain kasa ne se bibi. Ase womo akasa. Me pacho womo ye Spain for. Ana wonum kwotena ho na najima bedu na sese bia nya do se bia bra wo ye panyini so in fact wadwene wo fom papa wadwene wo fom with all due respect me new option biara to describe you wadwene wo fom ene mimiti kromi he wo ba madwuma me wo mu na wo ti brofo a meka me brofo a meka meka English groni kasa apia one ena meka me English ni. Minya English ni. Minya British ni.
but me kakasa no a me wadwuma mu a obi oba obi afise o me ha aso a me ha eti eno emami eye English ni anano emami ye Scottish ni na jima bedu we nursery ankro mo kindergarten ene e kasa ansem wo nye panyina wo tifi ti obi ka bono a se me tuoi bitimi ka mfante na se o pa chere sei o kwa se me yenyi e ba kunti it doesn't even make sense. It doesn't make sense. It is so be aye asantini no ka wiza wo ka awiza na dabani anaso wo ka grusi na buzanga na so buzanga ni anase hey papa what do you know for more in fact minim adukura nkura no they don't learn me tia say they can see say woni bre asante mine woni bre otumfo e ka honkona nka wonya bisa na nkrofo okoto. How is it possible? Enemremi kotie nana Prince Nyaku nana kokofu enkwaza kokofu obusua panyini ko no ntufo o se esi awie bibia sesanda ebrumani asanteman bibia sesanda asanteman brumman bibia sesanda oyire bia otiti social media so kan nsem no mfa obi asase meka wo de enko kotie nwum no efo obi asase meka wo de ho obi anim na sase ya no obi anim na bakosem adima bedu susu bon kompon susu kasama entrimra wo kon se media yi na de wo yi enfo brekum asase meka ho enfo nkroza asase meka ho enkroza hine o mehye wase wo na kwakoshe na se esase oso ne bro so ebese me buso wase eti opika kasebia oyehoni. Oh, I see. I didn't know that until somebody call himself say and you got a problem. Your education we no problem wom. Esa so betimi sa kasa asem we abra and the money for Ghana betna Ghana cap Ghana kasa. What musan cross ofri here abeka so santini. Now betimi kasa obi ka bono kasa ento ebrunia. Ene bibia nsadampa. Bibia nsadampa. There was a way and say, when you bro, because of promise, bron champion must switch. And a one who said, Debbie, what gender would you to a not telling about one to the moon? It is not easy tax. It's in one year and doesn't touch your account. Now, Castle bet me a persuade you will be a net and it be a back. Can name on a nasante, Moka Santi your so, not so jammy Deniwa. You be ye one, and the actually in your beer, or more bromantum or more thanks. And now what you hold, Wilfred Drumakas so a bruni. I wouldn't you shame of yourself. One new home, Adima Bedu. Wouldn't you war? So be one no catch a Drumakasi. Ya cabrokas out on to me upon 4. Wouldn't you one na? Fadi nu Drumakasi. Drumakasi. That's your cabuno ho. Nasabi. Fadi nu muana. A bonum, just say. One up as of Masantefa. We are not quackina, Nana higher media. The all cancel you now, so an idea. But walk a hen a odia. Assassin, what is so clever, see who's a odia, but come in here. What me be one, no casse. Back on Kranza, bankrupt for a bet or back abono, and Kraza banyas until when you are brewing, and Kraza bay a bono, and Kraza baboon, Nedia, back quaje. Back on a quaje, not bad for what told first back on your son, or quaje. And Kranza adeshe or montai abono and or monta or masante. They love being part of a bono and they love being part of who they are as an Asante people. And Kranza adeshe ebu so moya bono womu bu so moya sante, but you trying to put them in a very sensitive situation. Or besa will keep you a confusion state. Or made a country and Kranza mine. Someone from Bunum free hanko. Ne binumunya disappointed. Abra sebi. Abruno beda omoson. Oma doni bruno abeda omoson. Do se. Eba historically ni bibi onye bruni. But abruno kasa wakabi. Abruno be kasa beautiful language okabi. Bibi a wonu na eye. Etinde. Edi na pese oputuno. Adi mnache na maba wasori tia wonu. Because of sa who agenda.
ana wo te wo himfie abra sebia nya be sebia brawo ni nkonya sem sa ase ne abusua no nka wo bi na sa ase anu ne ba bi obo ne hye wo ni sutumi ne ntire nkonya wontimi metena mu bi o se akonya na se otu obi ade so wo ni ho ano e de na wojo won mu sa no enkronza te ho o ma bontin me kasa wonya bununi enkronza hine timi kan ebunu kasa o timi kan na santi kasa enkronza hine o ye a neutral person esa se abro man so hene sebi anya na kwache amiyawo na kwache akwache ade efe yo onum koto no no oji wonum no motran entokwa na baye na so asantifo kwotena asase ne so no omne abunofo ko anabro man so omne omotena so biem omne omun ntokwa omne onuma ware awowo etidie na wagenda ne de wohene obese esi wagenda ne se ade na ya ada ni ti ase no ohima ya ada ni ti ase ade ti na wa ma bonta me kase enkraza nya asante otum ana kase ne sabi wo free se ne ade hie omunim de asan enkraza boboa onwo tumfo yire ya ene yi na ma no ono de pepa so esa so bia ntumago ye na dimu as long as enkraza one kase wonya bununi na one kase onya santini no I don't see the reason why you should implicate enkraza minim ni eti e wo so implicate enkraza all because aye wo ya se enkraza hele ebedi ni papa otumfo se etu achi atra private jet mu akwankran asi na wo bani abodi ne so asantema mu na wo bia ni age se otumfo o se etu odi kare ba panyini aye wo ya so hu ni sa state ni se wo bedo wo be kan nyama santefo ho e wo ya but oni ni nyamo abunfo so nete ho wonyi wo bia man ono obi ati asumdiem enkroza nka se wonya bunu enkroza de hie bia no obegyina bonti aka se wonya bunu na emu kana bakosam dia o timi fa bunu nchim esa se wonya bunu na emu kana se kire mu dia o timi nka se o media meni abunfo ni hweye o timi nka sa ejina najima bedu edi eti na person implicate nana bafo pem. What is your problem? Problem be na ne wo because kaneno na mpese authority tumfo say to never pa na nana bafo pem obi nkyira wo say nana no yi ni dada hu ma kasa kire no no e kasa kire ni yi abra ne nana ohima ya da ni bufu ni nyina na mpese o mama na di ade kwaje gazette no wa make bad comment bia da wanye ni yesu ade wotena hodi kwapem se na papa na abuto ne yem ene what farmer many a money kwanso afede o se nkranza anya asande otom ado be so a kire wo na tachi ma hene nkranza o so a kire no na na mpacho me bom mu ase kire na tachi ma hene gidi yeso ho ye nkranza so a kire na tachi ma hene nkranza na tachi ma hene kura nim se wono otumfo o se tubose ye nkranza na tachi ma hene nim se wode ni nia otumfo o se tu omu firi ye furu bako no me ye moja kro no no nya ya butia ba ko no onim se asem de aba onim se asem de asi 1723 de asese ka bia ka eba abawi na so enne ogidi wogitum so re ne bohye ye nkranza asase no omo sa ne gonja fo bohye ti gonja hene onim se do otum fo de bohye nya one ba fo pem de bohye ede na ape ana akobreku na bebreku mfo be kabon wa na sima breku mfo nkabon abunu kasa a very beautiful language ya wo ile mme ya obe very beautiful language eti adi enti na da bia wo pese upuchi nipa emme nipa eya no se da bi me de ani sei aso pese o nipa lonely so wo pese wo control ti wo ntimi control mo dia ese ma emlate ne maba wo no so tia wo mo wo so ti wo na nanom konya so ukura asase ne nyawo dia so what Europe and America was in this Ghana they send with money transfer no and American for a day amount send network ben no use wait me a day ascend it so we send a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono wait to me a day ascend it now I was any just a first transaction no ubenya $20 free the answer be using a promo code JSXM2 and the screen is so offer or first transaction ubenya $20 free. Meeting the Achre Bruni. Aha, Yalan Media Ghana.